Arnaudija džamija u Banjoj Luci je još jedan dragulj osmanske arhitekture i važan dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Izgrađena je u prvoj polovini 17. stoljeća, najvjerovatnije između 1594. i 1605. godine, zahvaljujući Vakufu Hasan Deftedaru. Smještena u blizini rijeke Vrbas, džamija predstavlja sklad arhitektonske ljepote i duhovnosti sa prepoznatljivom visokom munarom i prostranim dvorištem, okružena zelenilom. Njenu unutrašnjost je krasila jednostavnost, ali i bogati detalji tradicionalne islamske arhitekture, čineći je mjestom mira i mjestom molitve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. Evo mi smo u džamiji Arnaudiji u Banja Luci, džamiji koja je od svih banjalučkih džamija posljednja doživjela svoju obnovu, odnosno obnovljena posljednja od svih naših džamija koje su u proteklom periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu stradale. Arnaudiju džamiju, ili možda u narodu poznatiju kao Defterdariju, prvi puta ovdje u Banja Luci gradi Defterdar Hasan. Ako bismo gledali ko je Defterdar Hasan, on je u vrijeme uprave Ferhat Paše Sokolovića ili bosanskog Beglerbega ili Sandžakbega, on je bio nekakav ekvivalent današnjem ministru financija. Tako da Defterdar Hasan, nedaleko od Ferhadije, gradi svoju Arnaudiju ili Defterdarija džamiju 1595. godine. Dakle, nedugo nakon Ferhadije i on pravi Arnaudiju. Arnaudija je jedna od možda i najljepših bosanskih džamija, onako kako i mi sad gledamo ovom njenom novom rođenju, novom svjetlu. I zaista je Arnaudija jedan ambijent koji treba doživjeti. Treba doživjeti tu ljepotu i tišinu koju Arnaudija, evo, ovih dana recimo posebno pruža. Arnaudija je napravljena, kako rekao, 1595. godine i nakon toga je stajala ovdje u gradu na Vrbasu dugi niz godina i služila svojoj svrsi. Mnoge su generacije ljudi koje lično poznajem vezane za Arnaudiju, dolazili su ovdje na mektepsku pouku. Dakle, mnoge uspomene su ljude koji su tu živjeli vezali za Arnaudiju, sve do kobnoga 7. od noći 6. na 7. maj 1993. godine, kada je zajedno sa Ferhadijom i nekim drugim banjalučkim džamijama i Arnaudija minirana, dignuta u zrak i kada su njeni ostaci odneseni sa ove lokacije. Naravno, odmah nakon okončanja ratnih dejstava javila se ideja, želja, nada da će se sve banjalučke džamije, pa uključujući i nama možda i najljepšu Arnaudiju, ponovo obnoviti, da će ugledati svoj stari sjaj i svjetlo dana. I ta ideja je u ljudima živjela sve do unazad nekoliko godina, gdje je prošle godine zvanično obnovljena i otvorena džamija Arnaudija. Mi smo se u toku obnove trudili da Arnaudija bude autentična, da izgleda onako kako izgledala prije njenog samog rušenja. Čak smo neke elemente koje smo pronašli od nekog starog materijala i dijelova Arnaudije džamije sačuvali u njenim zidovima, ne samo kao podsjećanje na to da je srušena, nego kao i jedan dokaz njene iznimne ljepote, odnosno iznimnog umijeća graditelja koji su u to vrijeme radili. Nažalost, neimara tačnog graditelja džamije prema istorijskim podacima ne znamo, ali ono što je evidentno jeste znamo da je bio jedan od učenika škole poznatog velikog mimara Sinana, koji je neke svoje simbole, neka svoja arhitektonska rješenja unio u samu džamiju. Arnaudija, pored same džamije, ona ima jednu malu akšam šerefu, koja je nekakva njena posebna odlika za razliku od svih drugih banjalučkih džamija, što je onako krasilo jednom njenom posebnom ljepotom i jedan veliki predulaz gdje su se ljudi mogli prije namaza okupljati, sjediti, razgovarati i tako dalje. Dakle, mnoge lijepe uspomene ljude ovdje u Banja Luci vežu za Arnaudiju. Pa čak
i ljude koji nisu muslimani, ali su svakodnevno prolazili kraj džamije, slušali njen ezan, imali neke životne navike koje su bile vezane za taj poziv Sarnaudije, koji su nakon dana kada je ona ponovo obnovljena i napravljena, dolazili tu da slikaju, da vide, da se podsjete na neke dane kada su živjeli u nekim za njih sretnijim vremenima. Arnaudija je danas ono što je zaista nekad i prije bila u svom punom sjaju i ljepoti i doći danas u Arnaudiju je zaista jedan poseban doživljaj. Ono što je naravno jedna također nepobitna činjenica jeste da Arnaudiji danas fali mnogo ljudi koji više ne žive ovdje u Banja Luci, koji su morali da odu iz ovog grada, ali recimo u ljetnom periodu ima puno ljudi koji dolaze da posjete, da vide, da dožive ponovo te trenutke svoje mladosti. Nakon samog rušenja i Arnaudije i Ferhadije, gradsko komunalno preduzeće je većinu materijala raznijelo po gradu na nekoliko lokacija. Jedan dio tog materijala je bačen u rijeku Vrbas. Jedan veći dio je odvezen na gradsku deponiju smeća u Ramiće. Odmah nakon prestanka ratnih dejstava, nakon prestanka agresije na Bosnu i Hercegovinu, javila se naravno ideja o obnavljanju svih banjalučkih džamija, pa naravno i Arnaudije. Sad, velika želja je bila i ideja prvobitna da se Arnaudija kao i ostale džamije nekako obnove u svom originalnom izdanju. Nije to bilo lako ostvariti ni u to vrijeme ni danas. Onda smo pokušali bilo je razmišljanje da se što više elemenata, jer su određeni ljudi koji su u to vrijeme boravili u Banja Luci, bili svjedoci tih događaja i znali su otprilike na koje lokacije, na koja mjesta je odvezen, na koja mjesta je gradsko komunalno preduzeće odvezlo sam taj materijal. I naravno, nad gradskoj deponiji, nakon 2-3 metra, dakle smeća koji se nakupljalo godinama poslije toga, smo pronalazili dijelove i Arnaudije i Ferhadije i nekih drugih džamija, ali Arnaudije i Ferhadije posebno jer smo mogli prepoznati tu sedru, taj kamen od kojeg su one građene odmah na prvu. Sav taj kamen smo polako vadili, napravili jednu svoju ogromnu deponiju na koju smo sav kamen dovozili, prali, polirali, skenirali, danima razmatrali gdje je, koji je to dio, koje džamije, kojem elementu to pripada i tako dalje. I pokušali smo većinu tog kamena koji smo našli da ponovo ugradimo u samu džamiju kojoj on pripada. Ovdje u Arnaudiji je najzanimljiviji ulaz na ovaj mimber koji smo našli otprilike u jednom komadu netaknut, te smo njega ponovo i ugradili u sami temelj džamije. Arnaudija, naravno, kao i Ferhadija, kao i sve naše džamije, pogotovo ovih 16 na području samog grada Banja Luke, imaju svoje veliko vjersko, duhovno značenje. Ono što je još također možda važno za one ljude koji trenutno žive tu, a to su uspomene djetinjstva, odrastanja, vremena provedenog. Sreo sam jako mnogo ljudi koji su mi govorili o džamiji Arnaudiji, ali ne kao vjerskom objektu, ne kao nečemu prema čemu su one osjećali tu, nego su govorili o svom djetinjstvu provedenom u dvorištu džamije, dolasku na mektepsku pouku, tim nekim uspomenama prijatelja kojih možda više nema, koji su se s njima tu sretali, družili, dani i večeri koje su provodili upravo na tom području. Arnaudija, kako rekao smo, je simbol Banja Luke, ona je na ovoj strani, na ulazu iz pravca Jajca i nemoguće je, evo i današnje vrijeme, doći u Banja Luku, a da ne prođete pored Arnaudije. Ona je neki landmark grada, ona je nekakav orijentir u gradu koji vam otprilike govori gdje se nalazite. Vjerujem da je zato i srušena, da bi se neki trag ljudi koji su tu živjeli i postojali zameo, ali evo, hvala Bogu dragom, hvala ljudima dobrim koji su pomagali svo ovo vrijeme, pa i turska organizacija TIKA, naravno, uz svo posredovanje i možda najveću zaslugu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, mi smo taj simbol grada uspjeli ponovo vratiti ovom gradu. Ljeto smo imali mnogo posjeta ljudi koji su došli u ovaj grad samo da vide Arnaudiju. Odnosno, znao sam doći ljetos nekad tu i zatići neke ljude koji sjede na klupama, čisto da se podsjete na neko lijepo vrijeme provedeno tu, na godine svog djetinjstva, na druženja s određenim ljudima i onda tu možete čuti raznih događaja, priča, iskustava koja su
jedno ljudsko iskustvo koje je nemjerljivo. Džamija su zidovi, ali džamija, ona koju mi nosimo kao ljudi u svom srcu, u stvari su ti događaji, trenuci, uspomene koje nas upravo vežu za tu džamiju, kao i ta doživljena atmosfera koja se u njoj nalazi. I nekako od samog ulaza, kad uđete, pogotovo u Arnaudiju, zbog toga što je ponovo napravljena nova, što je tako lijepa unutra uređena, ona nosi sa sobom nekakvu atmosferu koja se ne može dočarati riječima, koja se ne može, nego se mora se doživjeti. I to je zaista jedan trenutak koji se pamti. Bez obzira sad da li je taj zid ove ili one boje napravljen nove i neke druge kvalitete kamena, da li je to jedan stari dio kamena ili novi, ali ta atmosfera koju mi doživimo kao ljudi u svom srcu, to je u stvari džamija. I sad džamija postoji kao vidljivi objekat i to, ali mislim da mi džamiju nosimo u svome srcu. I kad ta džamija ostane uspravna, kad se ne sruši, mislim da ona ponovo izgradi jednu ovakvu džamiju, jer je mi nismo zaboravili. Ona nije nestala u nama. Promijenila je način svog postojanja, ali evo mi smo je ponovo vratili njenim originalnim okvirima. Govoriti o Ramazanu trenutno, u Ramazanu je jedno posebno iskustvo, jer mi ljudi ne doživljavamo Ramazan svi na isti način, naravno. I Ramazan za nas svakog pojedinačno nosi svoje određene drugačije uspomene, trenutke, atmosfere. U Banja Luci danas postoji jedna manja zajednica vjernika, ali to što je manja zajednica, mislim da to doprinosi jednoj cjelokupnoj atmosferi Ramazana u Banja Luci. Nema tu tako puno ljudi. Ali to znači da kad dođeš u džamiju, znaš sve jednog čovjeka. To znači kad dođeš u džamiju da svakog prepoznaješ, da s njim možeš razmijeniti par riječi, možeš ga pitati za mišljenje, zdravlje i tako dalje i tako dalje. I onda mislim da taj manji broj ljudi u stvari poboljšava naše druženje, poboljšava neke naše prijateljske veze, upravo poboljšava neke naše trenutke u Ramazanu, kada se srećujemo svake noći ovdje na teraviji i tako dalje, onda razmjenjujemo te svoje doživljaje, mišljenja i tako dalje. Mislim da Ramazan u ovim našim malim zajednicama zaista ima neku svoju posebnu draži, posebnu čar, kao i za svakog čovjeka. Naravno, mi se u mjesecu Ramazanu pokušavamo približiti Gospodaru, pokušavamo se boriti sami sa sobom. Jel? I kad sve to preživljavate u jednoj manjoj zajednici ljudi gdje svakog znate i gdje su vam svi poznati, bliski i prisni, onda mislim da to nosi jednu posebnu energiju, jednu posebnu atmosferu koja se, mislim, iz nekog mog ličnog iskustva ne može doživjeti nigdje drugo. Natpis iznad ulaza u unutrašnjost džamije u prevodu glasi: kad podiže ovu džamiju onaj koji je obuzet dobrim djelima, za ljubav Boga potrošio je svoje blago. To je krasan dvorac i veličanstveno umjetničko djelo. Neka Bog nagradi. To postade ugodno stjecište dobrih ljudi. Neka svojom dobrotom oprosti dobrotvoru. Onaj čija je milost obilna. On prašta njegove pogreške i grijehe. Kako da izreknem hronogram ovoj divnoj džamiji? Nevidljivi glas reče: o Šebzi, reci, džamija Deftedara.